азиз, азиз, хес, хес, вақти хестан шуд. барои кушодашавӣ тайёрӣ дидан дар кор. азиз, хес, падарат интизор аст. азиз, хес. падару модарам аз кӯдакӣ зиёд писарашонро ғамхорӣ мекарданд ва ба ҷои ӯ тасмим мегирифтанд. ин ба хислати акам таъсир расонд. азиз аз сӣ гузашт, вале дар зиндагӣ мутаассифона ба ягон муваффақият ноил нашудааст, ки гирои таъриф бошад. акам ҳамеша пули сабук мекофт. вале чун қоида кораш омад намекард. дар ҷавонӣ фаҳмид, ки сагҷанг пули бедарди миён меорад. сагбачаеро бо велосипедаш иваз карда ба хона овард. ба ӯ гуфтанд, ки ин зоти тозаи алабай аст. дертар вақте сагбача калон шуд, маълум шуд, ки чандон зоти алабай набудааст. вале бениҳоят саги хуб буд. ҳоло акам ҷои кори доимӣ надорад. азиз ба хулосае омад, ки ронандаи таксӣ шавад. додараш Фарухро бовар кунанд, ки барои хариди мошин пул равон кунанд. ӯ барои таксиронӣ ба дараҷае мошини номуносиб харид, ки ягон ширкат ӯро ба кор нагирифт. аз ҳамон вақт қариб ҳамаи даромадаш барои таъмир меравад. ширин, зудтар бош. ман бояд ба ширкат сайёҳӣ равам. онҳо ваъда карданд, ки барои пур кардани грин корд ба ман кӯмак мерасонанд. чиқадр ширкати сайёҳӣ? кори худамон кам аст? дада, ман аввал корҳои худамро ба анҷом мерасонам, баъдан ба онҷо меравам. агар ин дафъа бурд кардӣ чӣ? агар ин дафъа бурд кунам, барои ту як ноутбуки беҳтарин равон мекунам. ҳоло аз худам ҳам бад нест. ту беҳтараш ба курсҳои забономӯзӣ номнавис шав. барои шумо бошад ҷӣ мехарам. бисёр гам назан. ту аввал ҳамун ҷипатро таъмир кун ва грин картро бурд кун, баъд гап зан. чанд бор гуфтам, ки ҳамин мошин шалақа нахар, гапа гӯш накардӣ. ту дар он ҷо бо чӣ кор машғул мешавӣ? ту ягон касб надорӣ. ба он ҷо ки равам маълум мешавад. шояд ки дар ягон курсҳои омӯзишӣ номнавис шавам. ман ба ҷои ту мебудам, аввал ба ҳамин кор машғул мешудам. маҳмадорогӣ накун. мон равад. на писари олими электрик ба амрико рафт. ҳар моҳ ба падараш пули калон равон мекунад. кора бас кард. рӯзи дароз кораш дар чойхона шашликхӯрӣ аст. манам ҳамира мегум дада. агар ки ба Америка равам, пул равон мекунам, ба зудӣ бой мешем. аз чӣ бошад, ки оли бой нашуда истодааст. ҳатто хонаашро таъмир карда наметавонад. пули равонкардаи писарашро пасандоз намекунад. беҳуда сарф мекунад. мо ин хел нестем. фарзандонамонро ноумед намекунем. дада, бовар кунед, дар ин ҷо чӣ кор карданатро намедонӣ. ба он ҷо ки равам, корам омад мекунад. азиз боварӣ дошт, ки танҳо дар Америка метавонад забонро омӯзад, кори хуб пайдо кунад ва оқибат муваффақ шавад. ҳатто барои сар кардани коре дар ватан кӯшиш ҳам намекард. азиз, кепкатро гир, ҳаво гарм аст. не лозим нест.
дар аввал барои мағоза кушодани дадам Азиз чандон парво надошт. бародарам одат карда буд ки чун ҳар вақта ба ӯ супоришҳои ҷиддӣ намедоданд ва чандон бовар ҳам намекарданд. ӯ ҳатто интизор ҳам набуд ки дар ояндаи наздик бо чӣ рӯбарӯ мешавад. ассалому алайкум зафарҷон. وعلیکم السلام. тиҷорати нав муборак шавад. تشکر همسایه. ин дукона кай мекушоед? خدا خواهد پگو بپوشی. зур ку зур. баъдан мо шумо харид мегем ҳозир аст баъдишро амин карим харида биём. البته شما را به صبرانه انتظاریم. توی تلفن رو از کجا گرفتی؟ از بچه ها قرض گرفتم. تلفن کونگت بیرون شد؟ آخه کامera تلفن کونگی هم خوب نبود. این رو بینید کامراش چه خیلی است. یگان فرق نمیبینم. خیلی زیبا شده است. سریع بر وقت دکان رو با پفک آرایش میدهیم. یخدان کای میخریم؟ پگو من برای اون پول رو تیار کردم. исугар барои чӣ шумо ҳаматон амрико рафтаниед? як ҷавон пеш аз ту омадагӣ буд. 5-6 сол ман вай сурат мегирам барои грин кард. شما نمیفهمید. این کشور امکانات ها است. нахо инҷо имконият надошта бошед шумо. هست ولی اونجا پولش زیاد است. пул мефорад шумо ба. ҷанам 15 сол шуд ки дар ҳамунҷо зиндагонӣ дорад. мегӯяд амак агар ман дар душанбе мисли амрико меҳнат мекардам, дар ватанам зиндагонии ман хуб мешуду дар варзоб маишат карда одиқ мекардам. аммо хонаш мебиёд фақат барои хоб. شرم نمیداری؟ برای چی شرم دارم؟ تو قریب از 30 در اومدی ولی تو حال موفق نیستی. حتی مستقلاً تصمیم گرفتن نمیتوانی. بسیار وایمه نکن. تو تا به حال جای کاری دائمی نداری. تا با کی با امید پدر و مادر میشوی؟ از دادرت پول میگیری؟ خلاصه مثل تو بریم به کار خوجا با من در کار نیست. من نمیخوام با تو گپ زدم. بیومو برای چی امروز اینقدر عصبی مینمایی؟ امیدوارم روز میفهمی که برای هر یک جوان مهم آن است که هر چیز زودتر مستقل شود. ولی تو بریم به کار خوجا با کسی در کار نیستی. ефрейтор муродов, смирно, кругом. باخا ای توی خودی خودش. زفر چند سال بینام نشان کجا گم بودی؟ نپر زفرجان 20 سال نبودم، نه وکا که سوالات فرامدم. ما باید که این آخر را قید گیریم. رفت خونه. این حاضر نمیتوانم یک از خانه خبر گیرم. خیلی بعد میروید بگاهی نشوه. نشد.
خیلی که باشه تو بگاهی بیا Zafer, یگان چیزی گرم پوش، هوا سلقین شد. ما بعدم میخیل هوا معقول ما به این خانمشان آمده ایم شاد با جور سلام آمده ایم ما به این خانه بشاد آمده ایم شاد با جور سلام آمده ایم ما به این خانه بشاد آمده ایم بستی در اومدی ولی تو حال موفق نیستی حتی مستقلاً تصمیم گرفتن نمیتوانی تا با کی با امید پدر و مادر میشوی از دادرت پول میگیری بابای سلام عزیز قربت خوب است سلام دادر نه از خوبم تو چه خیلی تشکر من هم خوبم تنها برای چورابینی پگاهینه شما در تشویشم امیدوارم پدرم از عهده‌اش میبراید زیخ نشو همه‌اش خوب میشود من و شیرین در برشیم خوب نشد من با شما نه پول روان کردم و نه در براتونم تو که بگون کارتان یاردم کنم پول سمستری نو رو باید پرداخت میکردم فروخ تو به امین هم به قدر کافی به خونه کمک میکنی من با تو افتخار میکنم دادر فروخ در عمرش باری اول از برادرش چنین سخنها رو شنید. شما چی میفرمایید؟ علیکم السلام تشکر برای دعوت من 1 ساعت باز در طرف خانه نشستم ما در طرف خانه پایان محله منتظر میشویم بیا زودتر کی بود؟ بینی خورسند میشویم هرچی آماده کردنیم مربای زردوهای مفید است ولی با این سو راهی کمی آسان‌ترش را پیشه کردیم صدای چی؟ زیرا بینابر گرفتیم نمیدونم. اگر می‌خواهید که مربا در دیگ هرچی زودتر آماده شود پس از سحری روز بر وقت دانه‌هایش من این قدر را به خاطر همخدمتم می نوشم. چخیلی که شاعر گفته است هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. انا آمد همه بیا ها بگذار شناختی؟ کریم جان جان اگه داری خود مانای این خیلی زفر یاد داری در جنگل گوش نبیدی برو هر نبیاید
салом алейкум. азиз омадӣ салом. Корҳоят хуб аст? Хуб аст ошаҷон. На ба назди хонаи пай мавлудо гузаштам, мошини милиса буд. Мегӯянд ки хонаашро дуз задааст. Дуз задааст? Кани рафтем бинем. خوب هستی دخترم؟ خدا با شکر. همتون صحت سلامتید؟ ای وای мавлуда хон зиқ нашавед. муҳимаш ки касе зарар надидааст. ман ҳам ҳаминро мегӯям. агар 10 дақиқа барвақттар меомадем бо мо ягон ҳодиса рӯй медод. бас кунед. бас шумо метавонед касал шавед. ман акнун чӣ кор мекунам? валериянка биёр сабрина. ором шав гуна. ором шав. ҳамаи пулу тиловориамро дар он ҷо нигоҳ медоштам. ҳамаро дуздидам. пулҳои шумо ҳам дар он ҷо буд. ҳеҷ гап не. зиқ нашавед мавлуда хон. муҳимаш ки наздикону пайвандонатон зараре надиданд. пулро ҳама вақт меёбед. аз куҷо? охир ман дар ягон ҷо кор намекунам. шавҳарам ҳам ба ман дигар пул намедиҳад. ман акнун чӣ кор мекунам? ҳеҷ гап не. ҳар вақте ки тавонистед пуламро бармегардонед. агар натавонед ман мефаҳмам. ҳама чизе ки солҳо ҷамъ карда будам ҳамашро бурдам. ягон чӣ намонд. Zafer. Baxa. Canım. маълум ки дуздони бо таҷриба буданд. кори худро моҳирона анҷом доданд. шояд маълумоте дошта бошанд. апа, шумо як одами боақл. оё ин гуна пулҳоро дар хона нигоҳ медоранд? барои ин бонк аст охир. بگاه خرک بودست ها؟ ای؟ تو چی میخواد تو بپوشیده؟ تو یادداری من روی برف 40 خوابی رفتم. یاددارم. ساعت در پایتخت 8. خبری روز آسیا پلاس. салом сомиёни азиз, шуморо бо хабарҳои ин соат ман лайлин назарзода шинос мекунам. дар оғоз сархати хабарҳо. тоҷикистон бо бонки ҷаҳонӣ созишномаи молиявӣ имзо карданд. дар ноҳияи дӯстӣ ба 30 нафар омӯзгор қитъаи замини назди ҳавлигӣ тақдим гардид. зафар дер шуд. зафар хез. зафар хез. зафар хез, дер шуд. дуконро кушодан дар кор. хез. Saat چند شد؟ соат 8. 8! چی شد؟ اوه بیولا!
میانه؟ استا خیس کمتر رقص میکردی وقتی شوخیت سلام دکتر شوهر من میاندار شده است سخت میاندار شده است راست نمی شود رحمت دادا مایلش رحمت دکتر سلامت باشید Ассалом, пеши дукони шумо пури одаме. Шумо кай мекушоед? саҳар падарамро дарди сахти миён қапид. духтур ӯро бистарӣ фармуд. салом хоҳарҷон табрик мебинам савдоятон дар авҷ аст ҳа мардум дар кушодашавӣ омаданд. ба дадам занг мезанам намебардорад дина миёндард шуд. ӯ дар хона хоб аст, дар ташвиш аст. пас савдоро ки пеш мебарад бовариам намеояд марҳамат чек шумо ёд гир додарҷон хоҳарҷон туро танҳо нагузор ягон чиро боз хато накунад ташвиш накаш, ман ҳамин ҷоям. афсӯс ки ту дар ин ҷо нестӣ. ёрдам медодӣ. салому алайкум ёрдам лозим? не адалат канӣ ӯ бемор шуд. ба ӯ ягом чӣ расонам? не як магазини оддӣ будасту ин аблаҳ ба ман чунон воҳима кард ки лекин барои баргардондани қарзаш анча вақт лозим мешавад